Naimbanggal tayo aming karuba. It's the 13th day of May that we are celebrating Mother's Day. So happy Mother's Day Apo. Kadagiti so aminin nga inang, nanang, modrabels, nanay, inay, and amin Apo, mama, mommy. Mamshi. Kadumdum nga kita tangan kanito dito programa tayo Apo. Kat kadoanda kami nga ro dito las o dito long oras. Nganap nuan sonata. Ayan, iti ayat ken biag. Ito lang nga po kasamitan nga radio station the entire Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City. Wow, kat makadwayo apo dagiti duwa nga agkatataer. Di kani. As in duwa nga agkabala. Manong Jun Serial sigat with John Mark Pastor, operator. Naku, nagbayag nga simbong batay balongkong. Arod, dati pa ay ayam tayo tatangkan ito. Courtesy of 4 Decade Duo Hong Kong Chapter Apo. Sungbatan nyo laang Apo. Dahil ito'y damag mi kada kayo. Kaya't no napintas iti sungbat nyo. Isudati ag-judge DJ Hong Kong. Kaikat at chansayo nga mga bak. Iti 300 peso load, 200 peso load, ken 100 peso load. Diba? Nagsimple laang karuba. Kung nata dito'y anya iti pagayatan ni nanang mo ang naglabsingam ken kasapnom nga inakasan daytoy. Dayjay lang Apo iti tamag mi kat no dati napintas nga sungbat mo ag-text ka lang Apo ditoy official text line tayo 0915-0713-686. Ulitin mi Apo 0915-0713-686. Sikaman pa yung mga ibasa balong iti pag-textan da 0915-0713-686. Once again, 0915-0713-686. Oy, ulitin mi ti damag Apo. Anya ti pagayatan ni nanang mo ang naglabsingam ken kasatnom nga inagasan daytoy. Our Mother's Day special contest Apo. Sungbatan nyo lang. Okay, ngarod. Kada kita dita palpalengke Apo ken kada kita dita balay da nga agbirbirok iti pagpalamiisan talaga nga nakabarbara iti panawan naimbag nga daw kada kayo amin kada kita madam mga agpalpalengke ken anapay aya Kita lalako kada kita madam ati biyahe na driver, pasahero, konduktor ken ana tawag dyan aji para tawag ti pasahero agor ka dik ang muman nalipatak mo tayo ada tawag na dyan di agag di pasahero wen agor ka kalambong anawag na dyan tawag ti pasahero didi kiapo dalawa na lang mapanang kung kunada wen adapi ka Santiago may man iira sa asbit dito ayan di talaga malagipan barker ng Ilocano Tagalog ay para taol ko na talata na barker ko na naman di para taol pwede talaga tatawag di jaya di barker na wala na Tagalog kin Ilocano ay ka para ayab ko na mulata na parparigatin ko bagay sige rod para ayab kada kiti matamang mangal daw magijegin in now dispatcher ko na dispatcher English mo lang na jay ngem siyempre ada term ti Ilocano kamong ti Ilocano dispatcher okay ulitin mi Apo ti damag tayo anya ti pagayatan ni nanang mo ang naglabsingam ken kasatnom nga inagasan daytoy. Ayan, sungbatan nyo lang Apo our official text line. Alam mo dito kung dawin na po nga kablaawa dagiti special mat Apo nga tatao ti biyag ko. Of course, my loving wife. Happy Mother's Day bakat kan kadagiti kakabsat ko. Ate Regina. And of course, Ate Fel, ano dumtungag man, di ka mo dumtungag itatangkan ito. And of course, Venus, di ka anak Annabelle, and Happy Mother's Day to baby, kini Odessa. Ken, sino pa yan? Kadagiti iso amin nga nanay, of course, my mother, Lourdes. Nanay Lourdes, iniinang nati. Kadagiti amin nga iniinang dita, Villa Carmen. Ramon Isabella. And most of all, iti pimanaw nga mother ko. Nanay Dolores. Ay, kini ko apay kaya mapong ko lawag. Yan, Dolores nga nag-celebrate iti May 10 iti birthday na napamimat pinasyar di jay Campo Santo. Kakunan na ni Kuya Emil. Callboy kano ti awag di jay Tagaayam. Kita man lang. No, babae call girl.
Sa bagay, maiturod ko nga ibalik kasi ito yung actually haang ko man ngayon kaputa in text na ikaw mga sakti nagkapon ito nga salita. Once again, happy Mother's Day to everyone. Dahil ito'y abot mo na nga sagot ko nga sonata para kada tayo amin nga dati inang na si bibiyag man weno pimusa yan. Ninanang ko ay ayatenak ug-ugbaen nakidibasita baro kunat pagsagsadagak ayat na lang nga mabiyagak ninanang ko ay ayatenak ug-ugbaen nakidibasita baro kunat pagsagsadagak ayat na lang nga mabiyagak naragsak tel daw ni nanang ko naiyanak ti bulan ti mayong binaglalang tuti kay kayo ken sabsabong ado. Okay, once again, happy Mother's Day to everyone. Okay, haan ka man apo nga naikan iti gundaway nga agsiko, whatever is that thing na mismo. Basta amo mitagay want to ubing, you're still a mother. So, hangkag danag, no, awan iti nagtaot nga nga ubing, basta ada kita ka anak mga sa sikasuam, karubayo, whatever. Basta iti purpose mo kat mangted iti ayat, iti ubing, you are a mother. So, happy Mother's Day to you and everyone in the whole worldwide universe, international solar system kung ano pa yun, galactical galaxy kung ano dyan. So bumasa ka man kadagiti mensahes balong itapay lang Facebook. So ipakaamo ka po nga makar kami biti Facebook as per request of our friends from For Decade Duo Hong Kong. Yes. Ayan, happy Mother's Day kada kayo amin ita ading Angie and ading Ella and kadagiti iso amin nga dito tata Kapsat Nelly. Ayan. Nanti Gemma. Nanti Perling. Malagip mo pa. And of course, sige man, taon na malang basaan dito nag-text kanya kon good Sunday, happy Mother's Day to my nanay Lucena Suyat, ken katugang Meli Bolatao, Mansing Olivar, Corazon Monje, Elena Sanchez, Avelina Bartolome, and GSO Mothers. Thanks. Pakiplay man, dakila ka inay. Salamat ko na ni Balayan Adel. Ako ta, madimimot kang kansyon ito, dakila ka inay. Since na-form iti For Decade Duo, actually, kami unik kang kanta tinalidayon, no, dati last night nga pagtugtog karami, maske kaya amin apo nga parag sa akin, dagitay napanawan. Tayo sumot ti request dan, handa unik kaya atin tinaliday, iso nga nilipat mi dagiti gusto nga medyo makapasakit tinagam nga sonata. Ngaro, dagita dita Facebook balong? Oo, kung na ikaw lang sapat na, hello Karuba. Kunamat ni Jason Tomas, hello Karuba mo lang. Hi po watching from Maui, Hawaii, from Joel Marlon Varias, Lita Aureola, thumbs up. Jamaica Castroverde Bartolome, comment, Smiley. Imari Pabiling, hello, kunana. Nimbagal daw Yudita from Marilyn Yon. Dito yung text line tayo, kunana, aji damag mo, ano kunanan? Anya ti pagayatan ni nanang mo, naglabs nga kan kasanam nga inagasan daytoy. Our first contestant anak ko na. Kuna idi nag-shift na iti course ko nga haan mo. Kuna naman. Di na matanggap idi umuna pero linalaingak ken insaot ko nagadal hanggang natanggap namat lang. Okay, of course, awam mo iti letter sender isong ulitin mi apo ikabil nyo mo iti nagan nyo tap no ang momento ti pagit iti dan mi ti premyo name, age, address. So ulitin ti ag-text kabsat no maamo mi itinagan mo. Okay, ngaro tuloy tayo iti bumasa balong. Wan request ko ba jay sa natang iliw ko ken ka para kadagiti didakkel ko diyan Mayantok Tarlac from Wilson de la Cruz.
Hello, Idol! Kuna naman ni Gladys Salazar. Watching from Santa Isabel Sur, Ilagan City, Isabela. Happy Mother's Day to all mamshies out there from Shelry Season. Good afternoon, ating Lani Manzano and sino pa yata iti online ating Ella Benadero iti Hong Kong, of course Angie Ragual and Manang Perlita, El Defonso and the rest of the 4-decade duo Hong Kong chapter, and of course ni Kabsat Wino ni Abirat Lakay Joel Tomas is also listening. Once again, good afternoon. Kada ito yung sumaruno apo nga sunatami para kada kiti nagandak nga haan tayo apo nga malipatan iti kaadada iti biyag tayo. Uray awan katuiden na titunggal aldaw. Uray painutawenen iti naglabasen. Di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpal tanem. Kanay nga at takaya tiin pa'y tulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyaga. Uray mo may sa aktupayen alalamis abangkay. Di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpal tanem. Kanton malipatan kung ato'y puso. Uray awan katuiden na titunggal aldaw. Uray painutawenen iti naglabasen. Di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpal tanem. Kanay nga at takanya tiin pa'y tulin mo nga ayat nga impaay mo apagbiyaga. Uray no may sa aktupayen ang alamis abangkay. Di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpal tanem. Di muntu kunaen amalipatan ka ingat tungpal tanem. Anak ko ay hello karuba manong kanading from Edna Galdones, watching from Hong Kong from Imari Pabiling. Hello na yung Bangaldo yun dito manong June kanading GM, God bless, watching from Doha, Qatar from Robilin Morales. Happy Mother's Day to all from Nanay Venus PV Mindaros. Happy Mother's Day Nanay Venus. Hello po sir and JM na yung Bangaldo yung adwa from Ash Natoy Kalyana siguro tepilido na. Naimbang nga malam karoba, great kumante, happy Mother's Day. Kada mamang ko Sidra ken kakabsat ko Leah, Laila ken Esther. Salamat, watching from Taiwan from Liza Hagos. Hi mga idol from Marites Marquez. Pukot
ano ti bimahaman tayo? Layos. Naglayos mo dun ti text message ito official text line tayo. Ay, So, wala. may The price na. Okay, happy Sunday mga kuya. Pag-greet man ti Family Gonzales. Madam magdingag itata. Request man tatay discontent is me kontring of Purok 7 Guribang de Fun Kirino ko na. May sabay ko na datay contestant apo punaninanang ko sa anak pay nga mga asawa taubingag pay kanto 20 lang titawon ko ngam linabsing ko ngam din nakita da apo da kanyak kat na agasan ti Tiuot na. Okay, our first Sa balay talaga no aputi ko aya. contestant datay nag-asawa. Okay, Apa aja may sa tatay ngay? Haman, consider the jay. So, adito contestant number 2. And ang pumili kay lang titalo apo from Hong Nga Kong. kapintasan. Kapintasan ito sungbat. And here's another one. Manong kablawa man ni Inay Pilar. Happy Mother's Day. Ken lakay kubani nga nakaila. Dito ikabsa niyo. Lin tiranya. Request ko man dito. Scooter. Salamat. Okay, hanggang mo contestant. So, delete mo man no kadagidi nga contestant balong. O si kanti bumasa. Happy Mother's Day to all nanay. Pakiplay man dakilang ina. It's me, Jess Briones ng Bayog, Plaridel. Thanks kuya. Naimbagal daw idol. Great command dito Iranyag Ramon ni Roger Cardo. Ringor family. Tata Ben, Siredio, Senior, Ken Junior. Beggang. From Boy Manuel ng Nabuan, Santiago City. Request. Song Arado Atokol. Thank you apo. Pag yaman nagtipan na kayanak na kanyak ni nanang ko gaputa naon iso na warak batakal nga pag yaman nagtita. Happy Mother's Day to all mama from 819 Jom Patalitan. Wala kaya. Okay, and here's another greetings. Happy Mother's Day aming nga nanay. Mama, mami, inang ken amin and good afternoon kuya and adding from Lani Manzano, Casasos Quinto of Hong Kong. Ket okay, aduda pa yung agree-greet. Itabalong, agili contestant, ikatam na gili kwan. Agili greetings laeng. So once again, ititatlag ako nga damag tayo. Anya, ati pagayatan ni nanang mga naglabsingam kan, kasatnom nga inagasan da ito. So duwan apo ti contestant tayo so far. Ate Penemes una na, idi nag-shift mo lang kano ti kurso. Nga dinam mo nga ingaag ko tinagadal ka sa academic scholar from Nelson Pintang, iti Tiaget. 39 years old. Ayan. So, mabati apo. I-recap tayo ito. Damdama tayo ito no last part. So far, ano ko na napita? Umpay. Puro pakablao pa lagi to eh. Ayan. So, i-delete mo ba lang naging kablao? Mabati naging contestant dita. Madimbasaan. Hambasahan ta. I-delete mo lang naging nabasa tang nga greetings. Okay nga Rod, Happy Mother's Day to Babeth Antonio, to Lenny Garcia, to Rachel Cabizo, Juliet Antonio, Marites Palak, and Gloria. Domingo apo iti Bless Silda's Catering Services. Kadami apo nga nag-service iti kalaman dyan ti birthday celebration, 25th birthday ni Attorney William Vizcara sa Jay Bugalyon proper. Apo talaga mga nagrambak iti panag-celebrate ni kaanakan nga William and well celebrated. Adapay apo iti presensya ni former Senator Hiherson Alvarez together with other prestigious personalities apo iti Bugalyon proper and Bugalyon Norte. Ayan kat may etang dalauna di jay inaramit di jay nga handlang nga nagkansyon din naramit dapat din nag-host. So once again, our congratulations to you, Attorney William Bautista Vizcara, ken kadagiti naganak na engineer and Mrs. George and Prosi Vizcara and all the Vizcara, syempre dati attorney daditan Ramon Isabela. Our congratulations ket iti na minsan mo angal daw apo ket ada kami met sadyay namnama kapatuan Isabela for meeting ti Avance. Ayan nagragsak daw lang nga po well participated nagaduti attend and everybody is wearing pink nga may team Barako. O di ka? Ba nakapinda amen. So that's it. Isa ti kulay da. Thank you so much for patronizing for Decade Duo. Hanlang iti musika no dikat pati pa iti panag-MC, panag-host ken panangikat iti ladlading iti yo. So kada kiti so amen. Tapay text dito eh. Ano ko na? Idi nagtalaw nak ijay balay mi. Tahan kami agkasurutan kinikabsat ko hanggang natay ni tatang mi. Sa kami lang na amiris nga agkabsat kami. Latagayam oray niya mangyari. Tatakat naragsak kami na pamilya.
from 599 o nagan na. Ayan nga. Okay, next time you answer kapsat kay kabil yung tinagan niyo. Tapno amo mi apo iti kabil mi. Ayan, mabalik ka text ulit. Kabil mo tinagan mo tapno mention na ka. So, dapat ito eh. Ah. Iti Jack may paayan iti apo ko na. Gaputa may sak adar na. Ano naman? Ngayon pinilit ko tinagbalin na Superman. Tapno maaga saklati sakit na kamnakat ita. Paraminti ragsak na. Dan talo nga apo ko na. Hi, Met, San Isidro, Isabela, please don't air my number. Ayan, so dati ka nung adar na, ito ka nagbaling nga Superman. Kat I'm sure, dikita na ka ni Spider-Man, ni Captain America. Madi, ada puro man na. Ayan. Spider-Man, Batman. Aka nung ito babaeng anak na? Wonder Woman. The Wonder Woman na. Takas sila ang... Wala. Ayan, so actually talaga being that way is a matter of choice, kabsat. Di ba? You, mabalin nga nun, ipaski kang adar na, kat you can change iti pagayatan babae na iti state of mind nga kunada. So ano pa iti diba may isa? Tinaglab singa kenanan ko ide ada akti kolehiyo ket nang asawa nga di nakagraduar. Ket inkarga takti pa nag-eskwela ko ray addan anak ko. Kalpasan na nga nakagraduarak nawatan nakken napakawanak iti naglab singa. Fem Antonio ti Bascaran Solano, Nueva Vizcaya! Apo kita man lang, iti kinadayo na. So thank you so much. Ay, ikaw bahala kayo na po for Decade Duo Hong Kong chapter nga Kana gito isurat ta pa eh. Isurat mi damdama basahin na to i-recap tanto amen. So timabati lang dito text line ta kada gitay messages lang contestant. So nembag nga malam kabsat pakiglawa man kabsat ni nanay ko nga ni Luz mapalo iti Happy Mother's Day. Amadam nga agdengdengal kada kayo dito Regina Saskatchewan, Canada. Agyaman na kabsat ko na oy kita aman lang. And ako nagaduti greetings ako madyo marikatan kami sa so magkanta kami palaeng. We're going to give you now the most requested piece iti for Decade Duo wherever we go apo. Ato yung iti kaaduan nga request da. Ladies and gentlemen, the song called Baby Kenny Neneng. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik senin pati lang ken ugali jakun na matarsanen awanen ni Ilocanan nga mamuki dia panawin ay awanen day di narumpi ano umisan mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sam tumakuti ay awanen tingkang misala tababaketen kadito'y tenga dagitin neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket. Nagbaliw ti panawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda nuwag kawesda kinurang tela pati bantay iparangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga mamuki di yun unana ay awanen day di narumpi ano umisem mapagbingi at ay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumakuti ay awanen tingkang isala nababaketen kadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala pintarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket ay awanen tingkang isala tababaketen tadito'y tenga dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda anusan minti babaket tanu bumalsi ay napigket ay awanen tingkang
isala, tabapaketen kadito'y tenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Ay awanan ting kamisala, tabapaketen kadito'y tenga, dagiti neneng nagpukauda, ginuyuda, ay awanan ti maisala, intarayda, anusan minti babaket, tano bumalsi ay napigket. Of course, kung ananikabsat nga Rubelin Avila kablaawan man, karuba, Happy Mother's Day, kiniinang ko Theodora Modumo, ken ni katugangak nga ni Mina Avila, of course, our birthday girl last week, nga nang tod iti barbecue nga 4 nga kilo kada kami kiniama, kat di amuno kasunod nga ibusan. Ken of Kan course, may satram nga Del Monte. Del Monte pineapple juice. Iso nga itattaka nito, kat agin inom kami ti Kremil es kiniama, tagap apgus mo ti buksi min. Okay, just kidding, kabsat Ruby. Actually, nagragsak kami kinamak while we are having the barbecue party. Di ka, upang kilo ko naman. Ako na napay dito, inambag nga aldaw yu ading June, ken balong, JM, kablaawan man amin nga inang, to Villa Beltran, ti Happy Mother's Day. Greetings from Navarro family. Okay, family. Nagadudat ta, Navarro family. Kadandani puro Navarro family. Ken de la Cruz. Okay, kuyang ibagal daw yun dito, pakibati nga po si Ate Evelyn Goroto. Alang iti iba dito, Goroto. Kung nakat ko na napay ni Kapsat ni Emil, haan lang kano nga dagita adita ay natin DJ greetings sa tatayan. Okay, kung na pati kano ni Mel Chanko kat superhero tangamin, iso na kat adati programa nga entitled Magpakailanman, Superman, di ba? Superman, Superwoman. Iso nga si Taka. Magpakailanman. Adamot, iti superhero nga kantata. Ano? Ingkaman. Ingkaman. Di ka? So, aming nga lalaki, superhero kayo mo. Ingkaman. Nagluto, ingkaman, Sadaw. Sadaw kung kunana. So, we are also superheroes, Kuya Emil. Kat si Kangay, anamot di ka na ibaon. Amok latati, babaon ni Kabsat Eva Kengkan. Oh. Anong sa kabili ni Kabsat Eva? Agsardeng kaman. Well, anyway, good afternoon and happy Mother's Day to Mom Eva Castillo, and I hope nakaisam ka tatatanga ka nito. Kan kadagiti mo at batch ni Ka Emil. Di Kalman. Oo, di Kalman nga pilpilitin dang ag-reunion dang isunat yung sponsor. Na. Idek tutungtung dati date, okay, dapat mo ni Ka Emil nga midi agtutungtung dang ni Ka Emil tagi sponsor. Madayon. Nagpukom ni Ka Emil, di mo na pananan. So, di ka mo na matuloy. Di ka mo na matuloy datang batch dang reunion. Okay, good afternoon. Kada kayo amin nga ka-batch ni Ka Emil. Ano batch ba? Batch 1942 dada kita nga nag-high school. So nga tatakan na sur 80 titawandan. Na. Dekla mo, just kidding. Okay, ano ba kita yung greetings? Yes, Happy Mother's Day to all mother from Gina Kalimlim. Naibangal daw karuba, Happy Mother's Day to all mothers like me. God bless us all. Watching from Singapore, from Marilu Laka. Okay, manong yun ka natin JM kablaawan man, ibakag kong awan sa bali ni Rosel de Rosario. Happy Mother's Day. Ayatin ka unay bakot. Kantay anak ko awan sa bali ni Pinong Bangad. To ka rin yung manong tatay kasmakitam para kinibakot ko. Siyak manong ni Manuel del Rosario di Centro Ramon Isabela 3319 Philippines. Okay, kita po dahil may ito tatay nga kapagayam tayo nga talagamat nga din nakano malapdan ti umay mangkita kada kami, and of course nang so na ti greetings ta text baka hindi ka nung mabasa nga so nga may ito'y sinadya na kami kat ko na kablaawan man itinimbangal daw ken Happy Mother's Day dagiti sumaganad ading ko kuna na ini Sorena Villarosa, of course Perla Manaligod Tessie Cardenas, Mylene Mactal, Thelma Posilero, and Posilero siguro. And Maricar Mactal and Jonalyn Mactal. Ang bumabati ay inyong nanay Irene Mactal ng Caloocan, Santiago City, and she's requesting for the song Seven Seas. So once again, thank you so much for dropping by, Manang Irene Mactal, and apo handlang
namindo nga ito'y istasyon tayo. So, her request is 7-6. Ako tabiro kang tamambiit. Iwawasak At talagang awan. Sinadya na tapay dito istasyon. Kat I hope nakadanon suna jay balaydan at this moment. Watching from Hong Kong, happy Mother's Day to all mothers from Tessie Sanchez. Hello po watching from Kuwait, from Margie Ladesma. Ate Ella Banadero, Jeremy, and 6 others are watching with you. Happy Mother's Day to all mothers around the globe, especially to my mama watching from Hong Kong. Of course, from Jingjing. Do not forget to like and share our videos. Kung araw na dito sunatan nga request ni Kapsat nga Irene, sabi ko maapot nakadanon suna si Balaydan. Sikat mapanpanunot ko, manhitod pa'y datat nagamam mo. Uri pa'y kasat na panayaw awan ko, sikalat ta matagtagainag ko. Nagrigaten di kasasaad, takasken katan asawa, Genjak metten mapawilan tuirik na. Ket idin imanugutak asikaken siyak tay agsara. Amuklatan no anyat mapasama. Mapanta jay 7 seas, tanan namin tani ayan. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapanta jay 7 seas, tagpapasta tragsat. Rignam kenday to'y rignam, isudat nagsabat. Inga na kaano nga ta amagilimet ta, ti kanayo na panagsinarata. Adan amak ko amangan no ada makakita, ngem na lalabes met iliw ko kenta. Nagrigaten di kasasaad, takasken katan asawa, ngem jak metten mapawilan tuirik na. Ket idin imanugutak asikaken siyak tay agsara. Amuklatan no anyat mapasama. Mapanta jay 7 seas, tanan namin tani ayan. Idaton ko to'y puso, bagiken kararwa. Mapanta jay 7 seas, taagpapasta tragsat. Rignam kenday to'y rignat, isudat nagsabat. Mapanta jay 7 seas, tagpapasta tragsat.
Riknam kinday to'y riknat isudat nagsapat. Okay, as per request, ako dito nga sonata, 7 Seas, and madama kayo ang po, tumtumig dito kasamitan nga radio station the entire Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio Santiago City with our program entitled Ladda Kami Manin, together with John Mark Pastor and yours truly, June Seriales. Ket tatapo, iti Mother's Day special tayo, ket iti damdamagan tayo, anya, iti pagayatan ni nanang mo, naglabsingam, kan kasaanom nga inagasan daytoy, and iti official text line tayo, 0915-07-13686, and this question and answer is being brought to you by For Decade Hong Kong Chapter Apo. Dagitay naayat nga gagayam kaaruba kabsat man ang ading tayo nga agubobra sa Hong Kong kakaya de apo nga makiselebrate mat kanya tayo iti Mother's Day ureno adayuda apo kadagiti pamilyada. Ngarod dagiti si Malay basa umanan na ba? Kana apo karuba at iti makonak Jay Pap Romeo. Iti pagayatan ni nanay ko nga madignated kas garod iti kasad ko nga nalambot a lalaki. Kayat nangagasawa ak ngem madikmay kari kanya nga pagustuhan taon riknak iti babae. Kas subalit na ket adaklat tadita din na da inang kentatang ko nga mangbantay ti kasasada kas panaglabas ti panawen ket bumaket ken lumakaydan. John, kuno na Dion. Iti nagsurat. So Detan ti may katlo. The first one is the course, and napitagit ma. Duwa nga course aji ko. Do ti okay, i-recap tamdama. Okay, data ti code name nakit Dion. So tandaanan nyo for Decade Hong Kong Chapter tayo sudamula iti agjudge. Ayan, medyo i-recap ta basit damdama. So here's another greetings. Happy Mother's Day to all mamas of Ugad High School at Chaga, old and new, from Sir Nelson. Because man God gave me you nga Ilocano kano. Kanaman ni Ate Angie dito, hello kakarubas, happy Sunday to all. Kuya pagrit man ni Mother dear Denia Bangkili, iti happy Mother's Day, and to all kakarubas na mga katulad kong ina all around the world. Thank you and God bless everyone. Well, and embang nga tayo amin ti tamanong ang runa kada kayo may saa ka dumdum ti programa yo kat naragsak no dumdum ti alas 12 nagpipintas nga minti son tayo ko na Tog yo. Di na batin bagano si Asin no. Okay. Hello manong and ading batiin man ti happy Mother's Day ni inang ko Loretta Contawe, Ken Arceli Sarmiento iti Barangay Salvador. Kantaan nyo man Desir ti Pandaling ti kap sa iyo Lita iti Barangay Salvador. O talaga mo nga innapuraan ti panagpasa kaputi kinaado ti mensahes. Tipay, pakabulaw man ding happy Mother's Day kini nanay ko Editha, kinibugot ko nga ni Filipina Balderramos. Thanks mga bro from Kuya Albert. And good PM mga idol. Agrit ko man ti asawa kini anak Mia. Paplayman datay napagustuhan sa kini bakat ko nga nasapa nagriing tay bigat. Agyan mga idol from Maki iti Ifugao. Ifugao malagip ko manan na Ifugao apo dati concert ta ili DJ. Jak amo tinagbanagan nan. Hello po shout out naman po sa lahat ng kaibigan ko sa Bacara family. Ramos and family Kakal, happy Mother's Day to all from Jordan, from Joy Dugay. Bag nga bigat kada kayo kana naman amin na po nga karuba, happy Mother's Day sa lahat ng ina, especially to my mama Nancy Romero watching from Beirut, Lebanon. From Tiffany Romero. Kung ano in silent team talaga magagawang Beirut ko naman. Beirut. Hindi naman ako nagbibiro. Okay, that's it apo na. Gado, tinaaramid mi nga campaign song kaaruba kaya bilang ipadamag kita kayo. Talaga mga halos nirabi kami nga nag-record iti jingles yan. And at the bus sit apo iti impose ko to tayo bigat nga kaya tanunay dagiti karuba dayo. And they shared my post kat kahit ko kumambat apo nga saya aba mo ito. Ay, sa balin to laki ti okay. Kahit ko lang i-share kada kayo mo at no apeta na gado ti nakaisam. Kata tinapitas nga background balong pigsanta. Ayan, kung nagditi post ko, today is the National Vote Buying Day. Di ka din panagkagatang iti butos itata. Kung nakat. Kasutam. Awan, tipuan panaw up to 12 midnight ta, babalayot alamangan laka, no? Malabsan da kayo, kat awan to ti paglakwamon no bigat. O yan, data. Kat nagadong likes nga madapasaro na. It is standard retail prices, kung dito ay 100 pesos. 100 pesos ti imbayad da kanyam,
iti mabalin mong ikari iti kandidato kat isam laeng umisam ka sa kagtanabutob namparam nga ibotos ka unam Tanabutob talaga. no 300 pesos mo tintinda ka umisam ka makialamano ka sa kagtanabutob depende numumot ti iya brasa je bangir a partido Meta. Tata na 500 pesos mo tintinda kanya may umisim ka alaman wam kan karinga namnamaang bro kukuhanak Apaw, nagita ka. nga magtanabutob ka nga pasensya kan tani bakat ko ni anak ko kan ikatugang agad Di da bangir. ko na maya. no 500 tinawa mo ngam no sang ribo ti maawa mo agate umisam ka makialamano kan hag samo ko naan ure awan daytoy bro si kami agraman pamilya kat kukuam ngam agtanabutob ka ngam no babaywam agamusay ka na ngam no 15 mo Napaw, nagtakal. ayan kat awan ti ado nga saon basta ipupamulatan ka Aruba Kastay, di butos na. Pakay saan tayo ti leader amang ka ito ti pagsayatan tayo kung na di post ko tayo apo nagado ti nag-likes nag-share pa nag-share pa ngam apo ada ti kat angawlaan makaputo dayta no daw may kanya mga kandidato nga mga tad kat pang-asim dim ilakla ko data kararwam dati moral suffrage nga kunana dati a right to vote moral suffrage ko naji prinsipyom exercise mo dayta tawag dyan freedom mo dayta nga si katagpili ti talaga nga kayat mo nga agtugawan nga mo ilalako kaya ano pili data kwarta akat panayunam takurang ate ko na kuno sa kasulan tita kanya may ka ana jita na butob mo Nambaram nga ibutos ka isang sangagasod kiti pakilalako man anyway when ate ko na kon akakapsat itagat angaw laeng ket once again iti kinaunag iti mensahes iti programa tayo tatagat hanga eleksyon di kat our Mother's Day special when so ngaron kadagiti inna nga nasa pa nga nagriing itatay bigat kan dagiti naudi nga nagriing dayto iti sonata nga agpaay kada kayo Madlaw mulatan babae Madlaw mulatan na paggustuhan Idirabi nasapa agriing nakangiit ag pampamusic nakaisaganan iti pamigat waranay dalimana Madlaw mulatan babae Madlaw mulatan na paggustuhan Idirabi nasapa aglaba nakasalapay ngawan pa'y niinit ubraen na aming siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin Lalarin, larin, lalarin Pipipipiting, pipipiting Chiring, ching, ching, ching Madlaw ni babae Di na maidulin pasamak na dirabi Madlaw mulatan ni babae magkatawa ka Madlaw mulatan ay pamindwada Idirabi agbalsik pa'y di kayo agpastunong sa agaradong ubrahan na aming siraragsak sa agdaydayan Lalarin, larin, lalarin, lalarin Pipipiting, pipipiting Chiring, ching, ching, ching Madlaw ni babae Di na maidulin pasamak na dirabi Madlaw mulatan ni babae
Padlamulat tanunay pamiluda Idirabi naladaw agriing agpakpakangkan aglipilipi madinga agsa uwag lalado nga magdaydaya naladaw nakapso madlaw ni babae di na maidulin pasamak na dirabi Okay, so that's it. Kaarobak, at dahil hindi mo na nga paset iti programa tayo. Ket, subli kami ambo kalpasan ti sumog mo nga palagip. Ket, itultuloy yung apo ti sumungbat. Yan ti datatlag nga damag tayo. Nga no anyaman iti naglabsingam kini iti pagayatan ni nanang mo. Kat kasanong nga inagasan daytoy. And text your messages to 091507136686 and have a chance to win 300 peso load for the grand prize, 200 peso load for the second prize, and 100 peso load for the third prize. Kaya ang mga ano dumakal pa It's like panatangga. It's a matter of modulating my voice. Wow. You know, Is that so? Yeah, sometimes you have to sound like a real DJ because we are on the air. So Yeah. we'll be back shortly as kunakon. Agsupli kami. Ngaron. Na, agtukar di patalastas. Bakit ayaw mag-play? Okay, yan. Okay, agsupli kami. Ayaw Ayaw mag-play. Ayaw. F2 lang dapat yun eh. F4. Also, Agsubli kami. Agsubli kami, Apo. I-summarize mo lang dagiti answers. Ay, summarize. Mabalin mo, At ini delete na ni... Nagadun ni, balong.